Hah? Cara lainnya tambah. Kok Saya kok bisa gini tahu itu Pak. Kami balikan ini. Hari Pak, apa masuk? Mungkin kayak Pakistan hari 지금 계획장에 저도 보고 지금 계획장에 저도 보고 아무 수고 Oh, One, pas Pak. Energi. Oh ya, setafur deh. Ngerti ya? Musika. Yang nak ada sar kisah? Sar selfie.
baik kaisa. Sir, bawa mai matang kumlong am chayo ba kaisa. Jim ni bagai tai sikle rong ni bagai je sakno krak khaijang ni bas lam tak ne mai je klok jamon bawa ma. Black hambai ini jeung or jaga wo salka hati wo kumlong ni o jaga gym center asung integration filing ya sini kurang EM Brunel Department kamu sini MDC Ganesh Department sini MDC Department Tripura sini orang ni local ni leaders sobu kamu sini Tripura thani sini orang ni owner je tongnai Shubham bocah jauh mana kedeng ba engkat 2021 je proseng piper ni simi nung bo ni dreams tong mana orang jaga wo kamu kaisa माने मॉडर्नाइज कैसा मल्टीपर्पज फैसिलिटी रोमाना जिम सेंटर खाने हुए बहुत साथ योग माने ये बात विभिन्न कारण बो ini boni ibang सक्सेस संखा ini starting खाले क्या खाने निबांगी जों दगलाम क्लब लाइका boni nahor mung जैसे ने जुबाग तंगनाय रनो और सुदु रां पैसा कमाई खावे निसिमी या सिने जुबाग रो ड्रग बाइक दालय तंगनाय रो सिने फिजिकल फिटनेस ni asli ebe kering tomani do tabo oro nugui mane boro impress nai boro enjoy khaipi manai de nijini physically fitness khaine ni bagui boro oro nibo daily phai manai nge blai wansu mukaha blai na hor mukaha chini jubok rok fit tongkhai kechi sudu jubok simia joto physically fit khai kechi mentally fit dung nge mentally fit ha kechi chung kaham wansu mau ini kebangma government ni scheme by samang tanggalnya facility mana college university facility ulok kaham unai hiaba sini ti prasad mentally physically fit kering khain ke government ni asal jesu development samang khai tongdi o samang o choglak hani bangoi physical fitness black ke tongni nango through gyms ni bisingte ba jekono sport activity ni bisingte जों जोंनि फिजिकली फिट दंनानै नांनाय हिंके दिनै अर जागायाव जे जिम्स सेन्टार खुलावगै अर जागायाव माल्टिपल भिटामिन नि मरावबो मानायरावबो मानाय जाजानायरावबो जाहाथे जों फिटनेस केटेबो दंमानाय जा जिम्स खायमानि बिसिंते हिंके अम जोंनि जुगावनि भबिष्यत जारा अरनि फिजिकली फिटनेस खायनाय होनै फायनायरावनि बागै सिमिया जोंनि पुरा आमसायनि लुगरावनि बागै बेनिफिट होनाय कारण जों जतन साइमानो फिटनेस जों खांखेची अन्य सामुरावबो जों खायबायनि बाङै जौनाय दै मेन्टेलिबो फिटनेस जों खांखेची गाहाम सामुबो जों वानसय मानो ओंखाय बेलायखे आं कोनो एप्रिशिएट खायो दै कोनि भबिष्यत गाहाम थों अर फाय लुगराव गाहाम बेनिफिट मानथों हामबाय